Buenas dan half a day, si Pete Santos talo gini. Fetsa paguna ani dia 2 de Novembro 2014. Lili lain no megay gi internet gi forum siya put asuntun taw-tawsan hijong gini ni pumaklo siya na islas ni Manohano para Guam ja inefekta na islata sa puri megay siya man matsotsogwi babarias pat no megay siya tazat niya ja man apliplika jan manana igwatu no food stamps and kuntodo welfare pues tatlo ang gingwaha nudan pat malango manano gatu gi hospital ja mausa hospital ja tisinya manapasi pues hanafana sudzo nisti un sedimento un biaya nai stabazo gi Inarahan High School no bumabaluntaryo jo gatu no substitute teacher sa statistic na tempo na anay no mafatinas or madeklara state of emergency gi Department of Education sa tinahong maestro jan maestra pues magagaw edyo siya ni sinya ni man kwalifikaw ang yin sinya man volunteer para often substitute teacher man siya unu pa 2 días gi semana pues tabaw na gi Guam Police ja fenan Tuesday, Wednesday, Martes dan Miyerkules ijo ko day off gi police department pues unggan na volunteer po din na programa. Pues anyways, unogan no mato halum za usoday famaguun na duru man sakat salig yun banda. Pues usot taha taja ileko. Pues anay madilingding i-bell pa matatun i class no sigya manatsat gigi santati pues ututun i class lo timalago i famagun gi santati no manyetu o sino no mamakilo sigya uhunguka na manatsat gi santati pues una paray class o faisen siya hafagwaha pues taja malago mangentus like okay tibe continua este kimasanganyo afagwa gi tati na govna salik pues gwaha un estudiante at sa kanainya ti saunaw gi badkada ni manatsat gi santati lo lignya enaw na manatsat gi siya gino tati sa no makakasi sti taw truck i truckies na man Mississippi food stamp pues put enaw na manatsalik gi estudiante gi santati pues leko okay nangga na ja mala ja be na comprendiam jo put esti siya na taw-tawis ni man mafoto gini ni man pumalon isla siya ja man matu patanota para maspia na no lamaulik na linala edukasyon oportunidad pues leko mala be sang ano put historian Guam and antes de guerra guaha no travel restriction za con todo después de guerra guaha travel restriction sa gina tempo na taja arti man solidano Chamorro trabia ti man US citizen pues usangani siya na pareho dyan esti siya talili ni manahalong gitanota Chamorro ginin masusedi ginin matsogu isti
man hanong watu gi ja Amerika ja manaligaw no oportunidad po fan eskwela en kolehiyo o sinogwa di siya man malango ja man makonig watu pero maamti pues usangani na edyo na tempo na piot antes di 1960 no baba i sitwasyon watu gi sa Amerika gi bandan racism sa antes di civil rights na tempo na pues usangani ko bula siya naman amkot sa moro masanganyo na anay mananog watu para Amerika matsali siya makasi siya kung todo man niya you know man sinangani ni tau edyo watu no hafa bidan mimidyo gini ti tanomidzo sti hanog tatti ki tanomidzo man aklat sa hamzo man udu man modoro hamzo ti untungo hafa you know ilig mimidyo sa tigos maulu kamzo familo English pues usangani dyo siya na pwede dyo na tiempo sa man hobby na trabiasti siya na estudyante usangani pwede na tempo leko hana nga dyan faisen i manay namo dyan ni jomo grandparents dyan ni manelo ni jomo grand biyumo siya okay pues kung hana dyan faisen dyan prebasti dyan ombis guaw anay mano pa Amerika megay-bay lokwi di utsagi dyan mastani masanganyo ano tati patanomo sa titanomo sti pues anyways ufaisen ni siya na estudyante ni man natsalig isang tati ko bonito na ko conviene na hafa sinintemo pwede ni taimano man matrata chamoro anay man hano para Amerika gifine ni nanay edyo na tempo antes di guerra dyan después di guerra antes di civil rights na tempo dyan esta papagwa pues lignia no ay kumugwaljo be patik be domo be sa finui di americano ni sumanganyo taganaw leko pues ko sinya taalog na tijamo jo na klasen taw-taw di siya ni makakasi maboleleya sa kung todo maaan na taw-taw san hijab ligniyaya no tijao jo siya ng klase taw-taw leko okay pues atana pago ispeyos sa hago jo pago na taw-taw hago jo i taw-taw ni un buleleya un kastitiga un kakasi un aanya taw-taw san hijong ni man mafatu ginin otro tano para fanispia oportunidad edukasyon sa taon na tanong niya mandikiki tanong niya lokwi pues gay no hinasu sa you know hasujisti didide sa angin un atanaw gispeyos ko jamu sempre hafa linie mo pues trata maulik itaw-taw sa taw-taw fa taw-taw itaw-taw mo nga fa gaga itaw-taw sa timan gaga